Raldoleta ahun lai kumsang khadzakwa pathuma tanga kumsang khadzakwa somni panga laya Mizoram ho tu ni na lua pha Mizo nam hruai tu poimo tak pakhat chu Raldoleta Raldoleta tia hriat khania an ming khan simle mar chakle thang adeng chuaka khati laya ama mulo an ming thelo ero an wang hle inarin omani Mizo zinga kan ma hruai tu le thlamuan na ber pakhat alo ni thina choi moi phu tak zetani dala le do nu na tenen khan an in kom na sa hle a bor sap thil zir tur azia sakna sa thin hle boka a office ban nu zan lam hun ka sap zir tur thil zia nan le thudang zia nan a mang na sa hle maya thu zia tai mat takani English grammar Indian history world geography chirkop encyclopedia le English dictionary te azir na sain welcome thiam takani bokani Raldoleta kha kumsang khadzariat somriat pathum arasita kum tira lungliana khuwa chingchi pa alo pianga apa pa thiawani in anu chu hau ching puiani ano panlai no pang harwang le fel tak in an soi thina chingchi patang hian sifa a an pema chuta tang chuan sai tola an kai le a lum tola an om le a chuta tang chuan bonga an lut le a heta hian vai nan dara kumsang khadzariat somko paruk khan aizola an lut le tani kumsong pathumi an in zosap savits le sap le loren sap tenen in muin an du zong tak mayania chunglai chuan zosap ten bible milem le no panglom zong thil te semin pathian thu an hril thina zosap nena chuan le khazir tira angena Raldoleta chuan le kha azir veta a le khazir chu alom thei em maya athiam thei ber Pawl lo ni ta zel maya zosap hlui le zosap tharate zirlai no pang ni zui zelin an no pang du ber alo ni thei hialani Mizoram lower primary exam masaber chu kumsang khadzakwa pathum khana oma no pang somni pasarin exam bein chung zinga chuan le ta chu athiam bera pakhatna ania lor kha zun ni somni panga sang khadzakwa pathuma azowa zosap ta chuan midang lambi kani ti hria in chelek bera an manga lungle lama kumsang khadzakwa pani atanga kumsang khadzakwa pali khan school zirtir tuwa awatang lopa chumi nuwa aizol pisa athok chunjom lea kumsang khadzakwa paruka zong lingkho boy chungchanga borsa pisa lo boy pui tu ka Raldoleta hi ani ana thona huna pianga ho tu ten andu thei em zel mai mi ani zosap tharate kha bible le lin lai na pui thina ogas ni som pathum sang khadzakwa paruk khan borsapin Assam commissioner nena thir hrui mangin Mizo no pang paruk tan thlakipa scholarship cheng som theu muturin lekha athona khati lai hun kha lal singa veng hlui tanga zosap thara in mun tur lai lai ania September ni somni pakhat sang khadzakwa paruk khan aizol pi sana chu emsio ka nena ahlana September ni somni pali sang khadzakwa paruka borsa lieutenant colonel kola ina akala sapin silonga scholarship muale khazir tur athang dona tichuan borsap chuan Raldoleta thanga do hleya laltonga tenen athang ta phota kumsang khadzakwa paruk October ni som pali tu ka Raldoleta chu zosap inaron kowa baptisma chan adu le du lo azota anin kom zuya tichuan do hleya nen baptisma an chang ve ta ni hemizan hian an in khoma sacrament an chang zui le tani silonga le khazira ombo dei chu atir chon Raldoleta chuan adu lova kanu le pa antarta a tranpuyan nga ye atitat maya kol sap chuan silongai om chung chu sarkarin lo chom mayang ikal turani atia ti chuan October ni som pasaria aizola tangin silong panina chuak ta a October ni som thuma azuk thlengani tichuan an thlen limin an omna tur an lo la pei lova Mr events nina a omria kar khatvel avei nu in November ni saria boarding ina aluta ani kumsang khadzakwa pasari December ni soma middle English third class apasa exam mark pumpui zaruka mark zali a muwa
he third class exam trum hian pathum na ani sang khat zakua pariata second class an exam le a hemi trum hian palina ni a akum le sang khat zakua pakua first class exam ama chon le a December thla a test exam hi mi som pariatin an be a so man tlinga atling zinga Raldoleta chu atel le ta ni Raldoleta hian lekha asir chhunjom zela March ni khat sang khat zakua soma Calcutta University noya matriculation exam atana he exam hi government high school Shillong atanga Raldoleta khasi pani Gorkhali pakhat le Bengali parukinan beya tichun April ni somni pasari sang khat zakua soma he school government high school Shillong atangin matric azawa tichun Raldoleta chu MIZO ZINGA Matrict Pass hmasaber alo nitani chung lai chuan MIZO ZINGA le kathia man la tlema wangin MIZO mi pui le sarkari an ngai sang ema Shillong atangin me ni ruk sang khat zakua soma aizol panina chuaka me ni som pathum sang khat zakua soma aizol alo thlenga aizol alo thlen ni chuan office le zirna in zong chu borsapin MIZO ZINGA Matric Pass hmasaber lomnan chol ape hialani Raldoleta chu sipai le mitam takin San Maria an lo muaka alo thlen vele sipai hovin khuang puinen an lo oi mup mai ni Raldoleta na tho tur chu borsap kolan alo buai puya aizol borsap pisa ba bulian that lak na chu me ni som pali sang khat zakua soma azom ngala thakata cheng som thum a hlo MIZO ZINGA klak na thok hmasaber ni in chung laya MIZO ZINGA sarkar na thok lian ber alo ni ta ni sarkarin klak tin mun chu arem tha a that lak chu 6 lakh alo ni a chuti laya 5 lakh cho barua chu invalid pension in achuaka leta chu 5 lakh a akaya thakata cheng somli a hlo ani Raldoleta hi ngur tai velinen an inneya zirtir tuwa atana wang khan afa palo piangpo aminga lal sikula asange nge a ogas ni som paruk sang khat zakua som pasaria head clerk Kalijoy Sharma chu pension in achuak le a Raldoleta chu 4 grade a akai le a thakata cheng somsari a hlo a office a chuan na poimo big police le political file a khoi thin Raldoleta hian MIZO te thatna turin thil tam takatia aizol dor puikai bazar kha arot chu ania chome le thil dangte bazar azur turin mi te afuya MIZO hovin bazara ar le an na anzor chu sipai hovin poisa tem te tein an chu sak fo maya chunga wang chu MIZO ho vengin bazara fang thin chu mai ba ka kongtam taka vain MIZO te anti du da le ti boite vel mai an china wangin MIZO le vai in kara buina a fo maya Raldoleta khan vai sipai emo vai babu emo vai ho reng in MIZO anti boi na satakin MIZO te achan thina ama khazam ve mai mi ni lowa atul angin MIZO te tana be thina ama kha borsa fapa ti hiala ko hlo ani boko wangin vai babu le sipai ten an zain an hlau thin le mai ni kumsang khat zakua somni palia thakthing tlang atangin chaltlang khuwa apema lalthang phungan chaltlang khoveng tua arot chu borsa pin alo pompuya chaltlang ram chung kai noi thupek chu kumsang khat zakua somni pakhat me thlavel atang khan Raldoleta mingati chu ani thina kumsang khat zakua somni palia anupuya parem ti na in chaltlang rama lal ani zuya amaro chu natna khir tak aveya thasari tha zet chu natna ator no in April ni som pathum sang khat zakua somni panga tlailam khan aboral ta ni aram amangai em zoram chu akal san ta ni aboral hian afapa lal sikula kumsom pathum le afanu van noi thangi kumsari mi akal sanani Raldoleta khan MIZO namtan tangkai na anga hle maya athi thlengin MIZO te tan tlom anga in thane mangai thei em maya ahminga dai hi phal anilowang MIZO ten zirna kan nei tam theina lamate office lamate Christian hlale lin lamate MIZO le vai in kara buene lo omate bazar siam konga tele kongdanga MIZO namle mizoram mangai tu niya ani kha a omna pianga sapten an khongai thei em maya
chu chuan mi tha le fel takani zia a en tirani mi huwa thu soi mai ngai lo thaphang ve mai ngai lo le nui ve mai ngai lo mi ania Christian labua lalar tak pali ale lina oma ladang pasari ale a om bokani athi thleng khan MIZO te kai hruai ber tu le engkima MIZO fa te roi ber ani thina athi san achung te changni lovin MIZO te tan aboral mai kha channa na sa takania MIZO thinlunga hriat reng ani zui to ang ka thu ti thin thu churam huai thu nia pathian ngai lo tu chuan angai zual ber zo par moi na ran hi arim tui lova parim tui na zong amoi heklo hriat na hnuai a san na oma san na chunga niam na a om